کی و دانایی تو به زمان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جندبن جندبه قطعه آلا کردن جندبه قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جندبن جندبه قطعه آلا کردن جندبه قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مصرفین دیلیمان و قادیمان هر اجتماع دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جندبن جندبه قطعه آلا کردن جندبه قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان بابروی نشیدکن تاجی جیهان بابروی نشیدکن تاجی جیهان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جندبن جندبه قطعه آلا کردن جندبه قطعه آلا کردن کردنون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا کاسور گلا من آبدو کاسور گلا من آبدو کاسم بلا باغم او لوريكا جمن بريخو ميوانا خونا من او يعني هذا الاتجاه انه التمثيل يمشي يعني يقول من شيء حسب انه اصدقاء زعموا انه من حج هنر الكنيان سكران لكن وكي خونا كتير رامن لجون جدك شوري تخليد كنت حشتي نهاد استخدم وجودي بس مالول دبن قول صالات دوي وقت ما البروج دا قلت يسرح في عمر مهدي أزودبون واستخمين دي كم هندي نكش قامش الوجهات الكلمة يعني هنرج من أو حستا جيان ومرنا يعني أو هنرا يعني يا بوجدل إركض يا أو شواط أو حستا فتت مرود بي جوي درادبه هلبت او حسياني او رحياني كبد اللي مروجي ده ومفير ذكر جاء از ندسترا اجبروي كيجي اللي خوش تدان بنا بوطان كسكيليا بايزوكا استراني العين درادي سيرا كيمي حسن جزراوي محمد عارف وانا قش بآواز وزراني محمد شو فيدا دبن يا محمد شو أبر سفداد از هيج نكار موقع سرانا ديجن از بدنجي قا از قناة ايشم حسکری و تماشاوان برنامه بدنگ آوازان ین هجا و خوشوی و دلال ایوار باش لسر سوز جوان خواه وان امجاره که دیتر دخلک نهده جی برنامه و بدنگ آوازان بهورانه
دوی هفدیتنه دا امی تماشا و گهداری سربوری میوان خواه بکن که چرونی بردای سر اهلری سران بیجیه. ام بهیوینه و ایواره ام به پرس و برسوان را دمک خوش ببهرین و درباس بکن. دست که هجای گوتنه که سپاسی هر دو حوالی ما یل سر کنترول مرادو وستن دکم هر دو ماموسته یک جوان هلبستوان رزدار عبدالخانه تلاری و ماموسته منویسکار و هلبستوان فدوا حسین گلک سپاس بو هر دو. بله مجمردی آخوا کسی دیسا و کرچاره دبیجم کسی حسکریه برنامه کسی دلسوزه و ام سپاسداری و نه اگر هنک جواب بکارن دابش بکن بوشینن یعنی جی تایلن بکن یعنی جی نشر بکن وقت عربی بیشن. هجای گوتنه یا ده رنجبریا و خلقه ده من چلته دامل خواه و بر خواه و جاره دا باکور کردستانه لناوا دارستان جای درسمه دنگ ودانا گره پیله جمع منظور لگلیو دشتان لخلکی خواه بانگ دکه و دبیجه من و زمان خواه جبیرا نکن و بپارزن. بله میوان ما حوزان جومرده او د جیهانا سترانا ده د چند انیین جداره بزاف گریه د چند انیین جداره کیفاح گریه لو دوله خبردایه بیرین حسکرنه بیرا نتوه و بیرا اوینه و بیرا چه بیرا سرانین تصوفی صوفیتیه همی هودان کرنه به تالنتین خواه به موهیبا خواه نوبینه که جملت خواه مروواتی را دینه امیش بیر نکن حوزان جومرد به مرتال ویانا خواه حوزان جومرد به مرتال ویانا خواه لپیش بر گلک آسنگی و جفاین راوستیایه و سرفراز و آزا مایه سکنی که ام به هفره پیشوازیا هنرمند خوی قدر بلند حوزان جومرد بکن. بخیر هاتی سیدا ماموستای هجا و برای عزیز ناف خیره دابی گلک سپاس کم صاحبی حوال از و آنی زمان به ای رقیب و بو پروگرام من ای رقیب نیشانا روح به 100,000 میلیون شهید کرد کردستانه و آنی زمان درباره مدام همون نرخی که وقت طوفانم فرمانم دا درباز بون اما دیسان نرخ اجداد ما به 1000 سال او نقشه که جخزا و خدا و رواهی رکریه ام لبر روناهی تیبتی است لبر روناهی وانان من شاگردی که من میلیونان من که دریا که دا دلو بی که بچوکم دخوازم لایق نرخ گلی خواهد گل اکسپانسی باید هر بيجي هيفي ما تمنك دريج عمرك دريج وتندرستيك صحتك باش ترام تخوازن راستي في إفاري تا أم قلك شاكرن بهاتناخوا ديسا بهزار جارة سباسياتات كم تا وخواندنا من دعوة من قبيل كير دكا أزي كورتا جياناتا جينانيغاريا تا جيبيجم براستي تراجيديك مزند جياناتا دا هيا جیاناتا دا جیانا مالباتا دا تراجیدی گلک مزنوکی هر کردکی لی کرد درسمه تایبتمندی کیا خواهیه. بله حوزان جومرد دلسپیکا سالن پینجیادا لدرسمه نافچه خوزاته لگند مزرا سورج دایک بیه. دیاوی دایکاوی دکشتگیرا درسمه دا دقتلی عاما درسمه دا سال 1937 8 سالی بی عمره و تمنه و 8 سالی بی او خوشکا خواه سه روژا دناوا میتا دا خود پارزن خواه و چیرنج بوی
نفس وانه چونه و لشکر ترکا وان نکوژن. سه روزان دوی عمره بچوک دا خود پارێزن. کەسێن کو ji kuştegîrê difelitin, ji wê qetlîamê difelitin, ji zaroka jin bên kesê ku nefesa wan nedî diçoyî hatin, ew kese 3 sala heta 4 sala di nava daristana da, nava xabata da û di nava şikefta da jiyanê derbas dikin. 3 sal heta 4 sala jiyana şikefta û dara da xwe diparêzin û jiyan dikin. Dîsa hêjayî gotinê ye, bêguman milletê me gelek kes dizanin û lê gelek kes jî rewşa Dêrsimê nizanin. Bêjin bêhtirî 100,000 kes di kuştegîra Dêrsimê da çûn. Jinan leşkerê Tirka zikên avis, zikên hemil çirandin, zarok derdixistin pêşte diyê wan dikuştin ew dayî wan. Jinên can, keçên delal xwe bi werîsa dar va dikirin ji bo namûsa xwe biparêzin. Leşkerê Tirka bêhna wan fire nedibî heta ku evên mirî ji werîsa diqetandin anî bi namûsa wa deyîstin û dîsa dikuştin. Ji bo werê naskirin Mamoste Comer diya wî hîsa dibî duwê evê de. Piştî vê em ji vê trajîdiyê derbas bibin, trajîdî gelekî fire ye. Ji bo vêyekê di destpêka 7 saliya wî de babê wî ew şandiye dibistana Olî. 4 sala feqîtî xwendiye, feqetî. û piştî 9 saliya wî, emrê 9 salê, temenê 9 salî, ew diçe dibistana Tirkan. Dibistana Tirkan. û paşê ew rihê giyanê hunerê di 7 saliya xwe de, piştî 7 saliyê de heskirina wî ji wêje û hunerê re. Ango ji edebiyat û fen re, hunerê re zîl dide pê re. û ji bîr nekim jî sala 1971 Hozan Comer dikeve zîndana Tirka daş. Yani rastî trajîdî gelek mezin e, programa me ya strana ye, lê bêguman divê em hinekî ji dîroka xwe çend gotina jî bînin ziman cihê serfiraziyê. Ez gelek spasiya we dikim tevdîbûna we, temaşevanên hêja û Hozan Comer jî wê dilgermiyê pêşwaziya we dike, bi rastî bi we jî bêguman program dewlemend dibe û xweş dibe û germ dibe. Dîsa spas ji bo we hemiya, ez navê wan gelekin li me bibû hir negez nava nebêjim. Em ê pirsekî bikin ji vê trajîdiyê derbas bibin, ji kevin da dibêjin hoza Diyûberd. Dibêjin heta tu milletekî binase dakeve nava keleporê wî, dakeve nava folklorê wî. Stranê wî hez bike. Vajiyê vê jî dibêjin heta tu xelkekî ango milletekî têk çoy bike, giyanê wî yekev netorî ji hev bike, gelo tu vê dîtinê çawa dibînî. Belej mi tê gehiştî ya na? Geçtim. Gelek spas. Spas. Hoş. Wek ve trajediya Dêrsimê lê mîna Dêrsimê her heremê Kurdistanê da wekî Enfal, Helepçe, Şexsaîdê Pîran û Kelliyê Zîlan û Girîdaxê dikane merû şaîrîkî dibêje eğer tu dixwazî li ser axa Kurdistanê destegulekî dayî li ser qebrikî dibêje qebristan negere dibêje. Her bi hiştê wê da mutlaka ewladê milletê Kurd li wê derê jiyana xwe daye ji bo welatê xwe û kultûr û çanda xwe. Ez vê navberê da em ser dîrok û çand û şexsiyet sohbetê dikin, ama temelê vê axaftin û programa me kultûr û çanda me.
وجی وک پرسی چند زمان چوا وره پاراستنه راستراشی اجداد ما سر آخا مزوپوتامیای ام ببیجن بخوزای را پیمانی که چه کرنه طبیعت را خوزای را یعنی انسان وقتا که کلام و ستران و ادبیات ملت کرد وقتا گهداری دیکن تو دبیچی گرد کرد جرحم خوزای حاتی دنیای گرد اینکه خوزای را گردایینه پاکن صافن تمیزن جبو بیشی خرابی که دل واندا تنه چونکه خوزا نشانه خدایه عشق اوین هر تشت کلتور و چاند چه هیه جخوزا گردونه بله جبویشی ام دست تلاتار روجهلا تناوین دا به کسی را قدش منتی نکرد حوال نیزار بله لی راست بناویم ام ببیجن اسلامیتی بناویم سوسیالیزمی چما دبیجن اسلامیت اول پیروز و پاک و تمیزه لی اصل خدا اساسی خدا دست تلاتاران وکی نشان بدم مثلا انفال قدیما انفالی صادام حسین باند که دیندار خود بیجه که قرآن وکن چه بیجه جبو کردان بله هر دولتی که دولتا ترکشی ام بیجن دستلاتارین روجلات هنوین یه ایرانی جی هم بین یه عراقی جی یعنی وانا هر دولتی که 100,000 بله کادروی وانان اولی همه بله لجبو خدا تنی کارتینه هر تشبو پرجواندی و هر تشبو خرابی کار آنینه بله وقت میمیناک مدا انفال او دیندارین عراقیتین سورا انفالی دا دسکنن بخوینن دبیجه گور انفالی بله کرد کافرن لازمه که امها ببه او هولی دا رابه مال ملکوی جی ام گرکی دست بدن سر سلام aynen dayı şakı derbaz bu dayı şuha pişti Hazreti Muhammed hemen vakta Yezid hatan roja iroji hatiye بله jibu bişi enfal 180,000 insan haşte u dudu haşta u şaşan ve navberida hamu hatı şehit kirdi بله jibu bişi çıma min got devlet Türkçi em bejin hamu devletin rojelata navin ببوره Dökümün- dökümünün çan hüner aman eva هوزان جمرت برای هجا از ایوان پرسا بکم از ایورم سروان پرسا اگر از لیبورینی خوشت خوازم گوتنا دبری وکی شکر وکو شکر من گوتنا دبری ببوره ادوردا تنیج بوی ماموستای کی هجا اورکش موزان دبیجه من بدلا قتل عام مگوت کشتگیری راس گلک سپاسیاتت کن ماموستا رخنوانی کی می هجایه کشتگیر و کومکوژی و قرکرن حمیجی ما اولی مدسپیک گود کومکوژی کشتگیر درسمه اجبوی ماموس هوزان ما هنرمند ما جیم فهم بگم گو قتل عام جار جار از گوتنه عربی یان جیتشتگو سبکاتینم جبوی میوان مته بگه باشه از گلک سپاسیات تا و آگهداریت که ماموسا اورکش هوزان موزان ببوره بله الوردا از پرسکی دی بکن و امسرانه گیشته ببیزن تنه افش بوی تشتگیدیه قال لك هنرمند ما هنا بديتنا تدا بديتنا تا ما نگره که یه هنرمند ده آلیه چاندی آلیه زانستی آنگو ده آلیه چاندی ده جاوگیری به بزانه که چه بیجه و چه بیجه و جبو چه هنرد بیجه
هنر خو چاو چی بگی داکو به ارکی خو وظیفت خو انگو رابه یا نتوی و یا مروواتی تو وی چاوت بینن یعنی هنرمند پچکی تیگی هشتی به نامن بله کرم کرد بله اول بکرتاسی اگه زحمت نبه بله نکا من قلت يا كالو بابي ما اجدادي ما ثروت هري مزن جمرة هشتنا چاند و هنر و ادبیات و زمانه زمان جي نفته بسمله چاند و هنر و ادبیاته جبو بي هنرمند ام قلت يا قتلام و تالانان فرمانان در باز بون لتيبتي حتى انك هاتنا في دمم ور در باز بيه هنرمند ام ببیچن ادبیاتçı, Ali sinemada her beşin hüneri de, le müzikçi, tedam, lazım ki iro her tişte teybet, her tişte ki em xudi der kevin, o zamane, o yani hüner, her beşi hüneri, Amerika ser müzikye haber dedin, o ser em bebicin müzikye. Yani dengbeji, strambeji, servi Amerika haberdin. Aliye dindaji, embebecin Ali edebiyatı, nivisi, dengi, yani bir gotun ezbere hatiye. Ne kadar lazım ki tamami milleti Kürt, tamami partiyen Kürdan, tamami televizyonu Kürdan, tamami rafşenbiri Kürdan. Bale. Dest xwebedin ser vicdanê xwe. Milletê Kürt şerê xwe kir. Milletê Kürt bedelê xwe da. Milletê Kürt ji heptan yani bibêje tofana Nuh aleyhisselam heptan rojanî o ser axa xwe da sekinî. Lê en tiştê xirab dijmintiya ki dijmin ji me re dike talan û tunnekirina muzîka me ye. Hunera me ye. Ji bo vê jî îro lazim e ki her deverê Kurdistanê û temamî dünyayê de rast rast em gerekî xewatekî seferber dibêjin ya. Em gerekî tabii ji bo hunerê. Yani em bibêjin me her warî de karê xwe ewladê milletê Kurd, keçû jinên milletê Kurd her warî de me gotiya ew qetleman sebebê wan pişta wanan da tekoşînekî berdewam dike heta roja îro. Lê dünya Kurdan nas dike. Kurd hatine her aliyê Kurdistanê da, her deverê Kurdistanê da, her partiyê Kurdistanê da hatiye astikî pir mezin. Lê dünya edebiyatçı ki bernebêjin muzîsyenekî Kurd. Yani ji hunermendekî Kurd aliyê muzîkê da. Dengbêjî da, kilam gotinê da dünya nas nake. Lê em inan ke heval ez tim û tim tînim ziman em belkî aliyê siyasetê da berê, aliyê em bibêjin polîtikayê da, aliyê yekbûyînê da mesela men nekanî em bigirşin hevdin. Yani kalû bavê me çünkü xelkê re me xizmet kir. Xizmet kir İranê re. Lê îro lazim e ki em artık ji xwe re aliyê çand û hunerê da xizmet pir tevlemend e. Bêguman. Pirsê min ser vê mijarê hebin ena xwazim em bersiva bidin hê pirsnihatî. Gelek spas ji bo vê ravakirinê vê şîrovekirinê ez gelek spasiya te dikim û temaşevan jî bendê dengê te yê xweş û saza te ya xweş. Tu çi bêjî tu azadî? Gelek spas dikim. Tu çi bêjî tu azadî? Tamam. Stranekî min heye hala ew gotinên wî heval li Kurdê me Êzîdî dabû min Cemalê miraz bû navê xwe. Nêzîkî 5 sal berê felan. Çêkir û min jî muzîka wî çêkir. Her bijî. Nînakê bangewaziya welatê me ye bang dike. Erd û axa me em ewladê xwe, gelê xwe. Werin ser axa xwe dibêje.
Ozane gidin o harım evin daribes adem. Ozane gidin o harım evin daribes adem. Bin darım evin darım evin darı dozadem. Vindarım evin darım evin darı dozadem. Ver dağı kodin olsun ver genç kedine zoğarım. ver ahu azmanı müşterim. ver daş bu seyranı müşterim. Fedai kahramanımla bervala cayedem. Can fedai kahramanımla bervala cayedem. Bakmaz iki gülan zerimli navavukan yedem. Bakmaz iki gülan zerimli navavukan yedem. Ver lağı kodin olsun. Ver genç kedine zoğarım. Ver ahu azmanı müşterim. Ver daş bu seyranı müşterim. وای هر بجی و دستتا تلیه صاحبن و دنگتا الدنیای بمینه و ام تم بکن وای دنگت على گوه خدا یا خدا یا رب های سرس امی ورنه سروا مجارا باور بکه من خو آماده کریه امی ورنه سروا مجاری های یک و نهات بحث کری از ناخوزم بیجم دوباره بکن لیه هنک پرس ولی جانا خود در تخن هوله تینه تخوتینین میدانه نهات پرسه سترانک جمرا گوت هنک کفناریا وی گوت گلو تزیوا لأوروپای جیان در باز زکی گلو تکل دانک دناوا موزیکا روژ آوایی موزیکا می روژ هلاتیوا تکل دانک نکریه تو بکاری گهورتنه کی نوبینه کی سترانا خدا سترانا کردی داشته بگی بکرتاسی هگر زحمت نبه تجمته کهش می؟ تجمته بکن yani قالك minak هم dibêjin yani minakı ji rojhelat. بله سترانا اوروبی و موزیکا ما یا کردی یا شرقی Aha geçtim. Gelek tamam. بله بله Bale. Bale. Havale nizar بله müzik به زمانی که تخملاندنیم زمینوی او زمان و او خزایم لی نورمال خدا
موزیک جخوزا و گردونته و موزیک نه دینوی هیا نه ملیتوی هیا تقول یا روج آوا روج هلات بله لی هر زمانی که به نقش که آوا بکه موزیک و خوزای رازی گریدایه طبیعتی پر گریدایه بگو من بله نکا یم یا از تشکی دا ادعا نکم اما هوال نکا پر زنگین موزیک همه هیه ام تنه ام ببیجیم باکور کردستان دا تایبتی دنگ بیجی یعنی بینیویز که تایبتی دنگ بیجان خدمتی که پر مزن پیروز کرنه راست لروجهلات شیم جی خراسانه بگرم مثلا به 10,000 کلامی محنه او در بعضی ام ببیجن اوی که بویه یعنی اکادمیکی هم نویسیه هم به نوتا باشه در باز دبیتیم کرمانشان سانکی باجاری که یعنی باجاری که اکادمیا چند و هنر تیبتی موزیکه تمثیل ویجی کرتکن یعنی ایران دولت ایرانه من چند باش برای خواند جوانی که خلاتی که گرته بو او هنرمندی که وانان اوه که رونشتن هم ببیجن دیوانی دا نرخاندنه بکن حقی بی هنرمندی دا دبیجه هر کس دبیجه که موزیکا ایرانیان پرسان پر دولمنده بله راست دبیجه ور دبیجن اساس ایرانی جی عاشق موزیک کردانم یه علی حق علی الله کاکایی همشه بنگه زمین جوه داری دگرن همشه عاشق راست جبوی جی نکا ام بریم مثلا بوتان جی رنگی که سرحتی که روجاوا مثلا رنگ و رنگ موزیک متونه کانه بی که قالبان جی امی ورنه سرویجی استم بداره نکا مثلا امی ورنه سرور پرسیمان نکا لازمه که ام بری یه خواه بزنن که ام یه خواه بزنن mutlaka Ali bir akademik şey lazım. Sedi laset. Le em yekhem em yekhem inan ki mesela diyeceğim taybeti az Bakur da der belki per mazum khari asimilasyon ve deri kat firavun bile nekriye. Namrutan nekriye. Nekam em neka ferhangeme da neziki yani gor ام ببیجن لکورین وانم 150,000 پیوند گفتن هست ام 100,000 وان از تایبتی از آلی مرا بیجن 150,000 ایده ام 1000 یان کارتینن یا کار نگن اینکا و به 100,000 ستران چوا بکن چوا ام بری بزنن که وقتا که امی بزنن مدا رنگی که دکوه ناف یعنی چوا ببیجن موزیک وقتا که تو دبیجی یا روش آوا و روش هلات یا ملت می کرد خوات که وقتا جمعه پرسیم از جخوام تیبتی یعنی اسیمیله بوم تیبتی باکور کردستان و گنل بره انسان جبو بیجی از نه تا بوم کرد نکا جات تکم که 30 ساله که از شوا کردی جام بکن و راستی ببیجی بیجی تمام گلک باشه حوزانی می هجا تو برسوا قالك برسيمه دي جبري كو از برسيشتا بكم راسي صحباتها قالك خوشه ودولمنده هسه باش نازدكم ببور جرا اسد برم جبوتو برسوا برسميه دينا دي امان اسري خد كرم ترم همان على قربانات تجاب من يا از خوازم بده گوتن کیا دكتور كيما صلاح حدو ريزو سلاف پرسه دکه بیجه خوازیت ایکوی دنگ تکنیک آخو ایکوی پیشی کم بکه دنگ ازرالتی رو بره راسی هم نخوازن گل که دور بکویم جبوی تشتی ما خرانه بن راسی سر به برنامه ما تشتی مزوی خراد بن دما ام جه درد کون او تخوازه تو دنگ ایکوی جهازی خواه تکنیک آخو پیشی کم که ایکو سر شابه تمام دکا آمین لیم دقیقی از همه عیاکه خرانه با قربان نه بله از باورم نه باش که پر باش هر بشی راستی هاو کی باورم سعادت خوش لا خوازی بخینم وردا
gelkî baş e rêzdar dîsa silav rê ji bo hemî kesê nû tevlî me dibin û programê temaşe dikin em gelkî bo şa û serfirazim rastî hûn jî roniyek taybet didin me temaşevanê hêja û moralekî jî didin vir feylesof û nivîskarê romanî û nivîskarê romanî Emil Cioran dibêje çi tenê kesên ku di jiyanê de êşan dikişînin ji mûzîkê hez dikin û aliyek dî jî dibêje mûzîk penagehe an jî melce e cihê xwelêgirtina dilêşan û birîndara ye yanî mûzîk cihê van tişta ye cihê êşê û gelo dîtina comerd bi kurtasî çi ye hozan comerd ser vê meselê ser vê mijarê hevalê nîzar wî zanistî wî pisporî aliyê mûzîkê da rasterast gotiye va teybetî merû dikane bibêje kê belê eger ew tarîfa ki ew dike yani ji bo hemû gelan derbas dibe ama teybetî Kurd zulmakê dîtine qetyamekê dîtine inan ki eger mûzîka wanan nebana govendê wanan nebana neka Kurtun nebûn yani mantık iradetun nebû tu dizanî yeme çavî kime digîre çavî kime dikenne em wexta ki şehîdên xwe cenazeyê xwe da em bibêjin yan jî konsertê xwe da yani car caran sînor bîle derbas dike tere em car caran hunermend jî dibêjin ya va çi govende va çi ye ez jî zemanê ki migo ya gudarî bikin ne dibêje çünkü yani dilê wanan ruhê wanan psikolojiyê wanan inan ke mûzik nebe dünyayê da terapiyê herê mezin bibin yani nikanin Kurdan terapî bikin serrast bikin em eger îro ser mingan dimeşin eger kuvvet û kudretî kime heye maneviyata me heye ji mûzîkê tê heval mûzik rolê xwe çawa ki wî me mosteyê me gotiye roman yani va ji bo Kurdan em terin mesela cenaze şey terin derekî de daha dakika şuma bezedikî tu derbas kir atmosfer yani bi mûzik û em bi ken çünkü wer nebe em normal menika wanda kiribû yani jiyanê zor be jî nîzar heval yani hûn jî dizanin milletê me jî dizane yani yeme eger yani çîrokekî piçûk şe ez paşê teran bêjim yani wexta ki icab kir zemanê me bû ji bo wî jî min jî berê mesela xwe xwera digotiya çima ez mesela kiramekî dixwînim ser me bêje şehîda ser trajedîkê dixwînî tu mêze dikî xefildana derbas bû dîsan govend hevkî rîtim hevkî tıkırtî derket tu mêze dikî dest û milê xwe digirin û em bibêjin yani terapiya milletê Kurd hevkî serpiya mandina milletê Kurd eger stranê wanan nebana mûzîka wanan nebana em nika talan bibûn çibûn yani parastina me herî mezin te gelek xweş kir vê gotina xwe dawî de te gotinek xweş dawiya wê anî ez ê li vir berê trêna xwe ya pirsa bigorim hinekî ji bo temaşevan jî pişkî xweşiya wa atmosfêra wa bêguhortin û paşê wê ti stranekî ji me re bêje heger zehmet nebe gelo wekû ez û tu hev naz dikin mihozan comerd baş naz kiriye gelekî ji henekan hez dike gelek ji henekan hez dike gelek tavs ango henek di navbera te û hunermendê me mezin aramê tîkran da çêbûne çêbûne gelo tu dikarî bo yerekî ji wan yên navbêna te wî de şîbîş temaşevanan re bêje û dilê wan xweş bike bila ne dirêj bin çunki ez zanim gelek hene kerem ke fermo neka tabii vacî kültürü ki me teybete yani hûn jî dizanin hîna ki va bacarî macarî dest pê nekiribû dema eşîran da wexta ke em serê çiyan zozanan gundan da bûn inan ke henekekî dikirin
اگر نکو هنک بکن یکی کی دکوشه یعنی هنکی ور هبون yani Rast. akıtı wer hebun sohbeti wer hebun çünkü Evet. dil daxrabi tun nebun baş xeber da arame tekran یک جوان سربوریه بله arame tekran rasteraşi ekoliki musika milleti Kürt bu yani hünermendik ya Revşenbir bu yani ve valida hazine gibi evet bence salcı hizmeti xwe ji bo Kurdistanê yani Nakşand hem şehidên Kurdistanê hem bibêjin hem şerwanên Kurdistanê hem axa Kurdistanê hem evîna Kurdistanê her tişûn dizane nehewceya yani rastiraşî hizmetkî pir mezin kir heta anki çavê xwe girt yani werbû lê navbera min û wî jî min pir jî hez dikir îcar min car caran tiştekî mînakî sohbet bikin îcar carê navbera me da henekî kî ama henek nebû min jêra yani hevkî mêvanê me bû mêvanê Kurtasî bêjim Kurtasî zanî Kurtasî baştır erê mamosteyê min vexta ew kişî ew kişî nexwe ve nexwe şerab û em bibêjin erê eger mey ve nexwe îcar yani xwe vala didît zanî mêvanê min bigo comert tişt tune migo memoste migo çi ye tişt go ya ulan tu got tu nizanî got tu ji Dêrsimê çawa nizanî migo memosteyê min nizanim fam nekir ez fam dikim mexsûs go ya yani vodkakî tiştekî miştekî tune migo ji bo mêvanan ez tibûtim ez ê tenê mal da dimînim îcar ceriyana mala min jî tune dizî anî bû min jî wî ra çê kiribû her tiştê wî neyse ulan go aferin ya tu xudiye kültürî bibaxşînin nêzîkî 20 sal berê falan me jî tam dikir wê demê îcar min jêra anî xwar mesele hevkî epê dirêje yani lê tiştekî qewimî navbera me da pir xweş e esasê xwe da ew werma roja din got tu comert yani dirêje got comert migo memosteyê min me êvarê hevkî ew kir sohbet kir tu hevkî hêsa çünkü çi bû migo ela hunermenda min ra tarîf bike go kî hunermend yani karakterê wanan çi ye hevkî tarîf kir got tu jî min ra bibêje ez hunermendekî çawa me ya valla leka van sohbeta da nabe zanî min jî tarîfê kî wî ra kir ulan got tu ulan goda te da ya Artûrle tu min nas nakî goya ulan kuru ez tacê millet ya migo ji xwe tacî ama hindek her insanî kevkî kemasî memasî heye her neyse em pence saliya wî da me xelatîkî yani me tev çandê qerarêkî girtibû xelat kir rast erê îcar xelat wexta ki axaftin kirin jêra her hunermendekî hev Revşenbîr hatibû nêzîkî sed kes hebûn îcar wa em bibêjin ji tunç mînakî sembolîkî hunerê temsîl dike nêzîkî war zer bû dahîna ew nedabûn got comer tu jî çend tiştan bibêje heqberê memoste de ez jî derketim hevkî min işte nirxێk ava kiriye wê derê behs kir lê min got çîrokekî min û memosteyê me heye eger müsaade bike ez bê çîrokê jî bêjim bibaxşîne ulan got heyasın suç gotum got tamam serçavim ama me pir hevaltî kiriye wî ra wexta xelatê wî jî dan îcar xwedê rehma xwe lê ke lika vanan tiştê belkî erê xelatê wî jî dan migo memosteyê min hadê em pir şadin şabûn îro ulan got comert were ulan got anîne hesin dane destê min ez vî hesinî çi bikim ha bigir here mala Basa cümbüşa xwe kir got erê got neyse yani dixwazim bêjim pir gotin hene pir henek hene ama tabii ve evkê da em bibêjin ve programê da hevkî cuda evkê em bibêjin xeta vê programê heye ser edebiyat û kultur ama aramê tekran rasteraşî hestî zirav bû mesela yani xwe kilît kiribû dizanî yani ji bo çand hunera milletê Kurd xwedê rehma xwe lê ke her bijî te ra gelek spas ji bo vê agahdariye
و gelek tiştê xweş hene derbarê me wî da û te da ez gelek heneka wê û dizanim mutekirine lê gelek wan nayêne gotinê vir gelek spasiya te dikim ser vê şîroveya he tu dikarî stranekî dîlawer Kurd pirsa kir ew pirsa min berî niha çi têkildan navbêna strana Rojavayî Rojhilatî de te çêkiriye te hewl daye hozan comer bersiva vê pirsê kir gelek spasiya te û pirsa te dikir dika stranekî ji me re nabêjî seydaş temaşevan ra Ez jî bibêjim ew nermendê hêja belê ser û serçav dizanim dika ez ê tiştekî te bixwazim hege zehmet nebe stranek gelo ez şehîdim pak rawanim tê bikarî pêjî hineka ji me xwestî bû berî niha aynen tê bikarî temamî ji bo şehîdên Kurdistanê ra bijî ez vê kilamê bibêjim hevas belê şahidim bakuravanım ez şahidim bakuravanım esre came dayi kamem esre came dayi kamem ezgi yanamem ezgi yanamem ez fedayım işlimanım ez fedayım işlimanım ez şehidim bakrevanım esre camim dayi kamem ezgi yanam yanimem ez fedayım iştimanım ezgi yanam yanimem ez fedayım iştimanım من فداك من جان من فداك على صرب خويني راكن على صرب خويني راكن من جيب الكل همي ودنيا من جيب الكل همي ودنيا تاني من جيبو تكركر تاني من جيبو تكركر şahidim bakrevanım esre camim dayi kamem ezgi yana yanimem
ezgiyana jiyanım ez fedayım vicdimanım. بالبوقاني كنهاري بالبوقاني كنهاري بمن طوارش فرقي بمن طوارش فرقي همومي يا سرخوابنم همومي يا سرخوابنم قرين من درماندكي قرين من درماندكي از شاهینم فقروانم اسر جاوید خدایی کارم از گیانا جیانم از فدایم اشتیمانم از گیانا جیانم از فدایم اشتیمانم اشتیمانم اشتیمانم. وی تو هر بجی براستی توی واره الناف هفتنك از باورم نرخ قلك تماشوان آجي تل أمل بقوي هفدان از ويك جيما هاگر سر خطا ترين بيم ترين المقلبي براستی يعني قلك سباس حرمت الله قالك سباس قال لي مراجع حرمت قلك سباس براستی شهید هیجان تو چند سرانا سر بين شيكرن ونفيساندن و دكا ام هناك ورنا سر سترانا موسيقى تصوفي موسيقى صوفيتية بله تصوف هي حباندنه و گيانه انگويا عبادت و رح دبيجن او ريا تصوفي موسيقى صفش كدي هاتيه جهل بستوان المسلمان ين بري ين مسلمان هاتيه وكو حافظ شيرازي بابا طاهر حمداني وجلال الدين الرومي وقلك ديتر ليه عثمانيان قلك جهدان بيدكر تايبت بجلال الدين الرومي را يا افغاني يقول باجار يقون يا جيان بلو مري اف مجارك ديه رنگ موزيكي دخلك ذكر دا دهاتن كيرن دعوت صوفيان لدورجي شيد بين وبتايبت زفراندنا وكي طافي وستير الدوراوان فردا دسترانبيجيا تصوف هدا از وی پرسش تدکم دسترانبيجيا تصوف هدا حتى كيجان آسته باندورا كولتور حلاويتي حلاوي حلاويتي انگو حلاويتي للطنبوري وسترانا دا للتبيع حتى كي آسته حتى كي مستواي حتى كي بلنداي موسيقى تصوفي لباندور تكريا تأثير تكريا بله وكي هنرمند كورتاسي تبكاري çünkü برسيمن درباري في مجاري دا قلق يدي هنا بله كاوبج يعني زمان دست بك وقتا فكرني دا من نزيكي 4 سالان 5 سالان فقيتي كر يعني 7 سال ياخذها بله چون مدرسه و چاغه امام خطیب ترکیه دا تون بو 1957 falan بو
لی گندان هینا دا سیدای مم وقتا که زوستان دبو ام ببیجن تیبتی علی سرحت داجی چافکانی آویجی جوخه بیتیسم ایجار جی که من لوی داری درسا اولیجی گرد حسین کامل افندی دگوتن خواهی رحمه خواهی که ایجار نزدیکی 20 tane şagird dağıtım, fakir dağıtım. Yani zıvıstanı. Nزدیکی 5-6 mahan lüve deri ders dedi. Mecil lüve deri 4 salamam. Nekat yagut musika alebiti, o muzika tasavvuf. Çin bandur dedi. Bəli. Neka esas bandur lüve deri girdi. Neka hevali nizar. Musik dikeve nav beşe em bibêjin dikeve nav ilmê ol dikeve wê derê yani nav wê derê de müzik ji ol cuda nine. İcar dansçı hem şahsî xwe bibêjin hem jî genel yani tiştekî ez hîs kiriye. Belê giştî ango. Dansçı ji sema bigire, ji zikrê derwêşan bigire. Belê. Hindek tarikatan bigire. Vakta dikevin mutlaka be müzik ne yani dikevin zikri. Neka aynı şekli em bibêjin govendiki têgirtin. Mesela milki em bibêjin Aliye Bakurê Kurdistanê da Mardin deru doravan deran da o renk em bibêjin govend çi hene. Yani hemû reqs ama rasterast vakta ki konsantre baver ki bizani bikevi em bibêjin wê zikrê hemû dansên ki tên kirine nav beşê em bibêjin evkê daye. Yani olê daye. İster be evînê bibe, ister em bibêjin kilamê çawatî bebra bibe. Dikeve nav em bibêjin wî ilmî. Yemeci min lüve derê feqîtî pişra em vegeriyan dîsana biz ez alevî me. Lê ama welatê Türkiye'de Kürt normalê xwe de yani Kurdistan Kurdî em bibêjin Kürt milletê Kürt mezhebê wanan Şafîî ye. Lê evkê de Bakurê Kurdistanê de û Rojhilatê Kurdistanê de Şia mezheb Rojhilata navîn de yek jî mezhebê Sunîtî heye. Neka her du jî piştî İslamiyetê mîna em bibêjin tevgera NATO Varşova hebûya Sovyetê de. Aynen werbû. Heyna jî daha berdewam dike yani. Ji bo wî jî ez bavê min piştî evkê difitile qetliyamê yani destpêkê ji eşîra me de ew tere askeriyê bavê wî dikujin em bibêjin dayîka dikujin. İcar zengin dibe evkî dewlemend dibe İcar xwera cikî vedike erazîkî digire pir mezin pir dirêje her meselekî ser bixwe em bibêjin şûrve kirin lazim ama Kurt bibêjin İcar nikane xwera bibêje ki ez alevî me hetan em bibêjin Kurdistana Bakurê Kurdistanê da hetan em bibêjin hevkî Kurt hatin ser xwe şiyar bûn heştê şivatir hevkî mesela Êzîdî me nezaniye vakta Êzîd bigotana me digo Yezîdê lawê maviye mesela me nedizaniye. Milletê Kurd şiyar bû. Ji bo wî jî hetan bandor te hate kirin. Alevî erê bandora wî ez vakta em vegeriyan îcar hatin tiştekî xwandiye erê ilahî me xwandiye, qesîde xwandiye, beyt xwandiye yani mekam. Yek jî misal tecwîdê jî xwandibû hevkî yani hevkî müzik bi mekaman jî xwandibû. İcar vegeriyam hatin rastî temburê hatin. Ez wê çavê 13-14 saliya xwe dabû. Wê derê tabii nakokî jî derbas dibe. Kultura ki te girtiye, kultura din piştî wî jî me tembur girt destê xwe. Hema 6-8 şivatir. Tembur icar değiş, beyt. Mesela Bakurê Kurdistanê da destpêkê Tirkî pîrên Aleviyan Davud Sularî heye. 1955 da falan 57 da tam zamanı ne ama aman 20 salan falan destpêkê wî kelamên çünkü Aleviyan Kurdî dixwandin.
ذکر خو عبادت خو سماع خو همو کردی بود اما پیشتی اسیمیلاسیون دولت متوتی ور کار آنی که مثلا وقتا که داود سواری کلام خو دست بکه و چاقی گرامافون بود پلاک بود در دکت هر کسی دگو مهدی هاتیه hani her باورمندی da هی یمینا مهدی yani fakat Türkiye pişti bir derketin aşık daimi derket hafta işi vatır ve sedan insan derketin o bandur tabi tabi lübederici teybeti Pir Sultan Abdal değişirdi ez dedi ki ama hemen si çiltene pencete min zamanı koyda asimile ne bana mina medrese ve bütçana belki iro tışkidim bu dikkat ببوره از اتخاذم بشكي برسوي ما چنگي اف مجاره هم چند پرسر آماده کرنه هناك آگاهداری متخواست اموالی بکرتاسی برسوي وان بدن دفرداد وكي ام حميد زانن حلاوي يانجي علاوي يانجي حلاف بكار آنينا تنبوري و د حباندن و گياندا آنگو حباندن و نميجة عبادت و صلوات واندا نميجي واندا هيا جبركو مروف بكاره خوستكن دنياي بيك بينا وقت بيجن باشي دكهفن بحشتي تجيب سما وقت قوتي وتشتين خوش وآقردادانا بيروس الجوري فان أولين مين كفنار دكتور مهدي كاكاي ديروكزاني ما مهدي كاكاي قوتنا كي برخوش دبيجا مراسم اولن یزدانی مراسم من اولن یزدانی لبر آواز موزیکی ین کو گیان و هستان رحد دکن آنگو روح و احساسا هستان رحد دکن تینا کرن حتی ایروجی اف موزیک عادته دناوا اولن یزدانی دا آماده حتی ایروجی او هیا بطنبوره وکی یارسانیا وکی حلاویا وکی ازدیا وکی شبک و دروز اف حمیجی گروپک وقت بیجن چند شاخن اولا یزدانیده و جا پرسامل ور گلو پرسک هنری و جا شبکم تو بکاری بی جداهیک ولی بکرد تو بکاریش مرا بیجیش بو امسرانکی ببهیزن جداهیک تناف برا موزیکا زازاکی یانگو حلاویتی وکی ام تیناس کرن زازا بگومان انا خواستم که به مجاره هنک سنینه یانجی تکلیه ما به مسئله تونه لی بهتر سر ستران موزیکا حلاویتی علوی زازا او کرمانجی چنگی تو به مسئله هر دوی جبایسانی تو تکل داری به گورتنن فرق جدابی نبی نوانده هیا Ali ibadeti Aleviyan da Alevi me yek yani Şafii Müslüman hene yek şey Alevi. Bale. Alevi hem kurmanç hene mesela vakta insan Alevi şidi bece zaza yani kırmanç vakta di becin bingol kurde meyen becin İslam ilahiyet kaside beyt yani Ali müzik eda ver terem le Ali dersime da hem kurmanç hene hatta hem şey kırmanç yani eser uzazara dersim yandı becin kırmanç. Evet mesela ki kırmanç. Bale. Kırmanç. Bale. İkar ibadeti vanan nikalevi derim sistem nikal nema asimile kırın, perişan kırın yani heval. Esas mesele yani devlet Türk teybeti düşmanı kültürü çandeye her avayı. Nikalevi derim sistem çavaya mesela pir heye yani reberanda pir heye, rayber heye, murşit heye. Murşit her belinde. Em bebecin. Ya her belinde. Reber yani yedüdyana evet yesisyancı em bebecin pir. Nika vanan vaktaki gündem bun Alevi Cumhuriyet şuva be katliaman hatın bacaran. Katil kırın. Davadın tedersin got ya. Ama eşya Aleviyan da tıştık kırtın çemberi teybeti beriye Cumhuriyet'ci 5 sal Osmanyan 40 yıl. Yani Yavuz Sultan Selim dest bedike 5 sal. Bale ne adaviye. Aha. Ne yasu hafte tane. Yani tebu ya ye Aleviyan şebki daha cudaya. Bizim dersim tekut. Bale. Zibu işim ev kültür mesela vaktaki dikkatin ibadeti, murşitatın adet heye. Per adet ki hoş. Hatta ve demi mahkeme falan tüne hemu mahkeme murşit çedikin, pir çedikin. Em becin alim emeği
Ali Müslüman em bibêjin Aliye ew kêda em nika zazat dibêjin çevrik ji we bû. Mesela Seyda kî me hebû navê xwe nika Seyda ew ê bere bîra min ew jî Seydayekî pir mezin bû îcar mehkeme tune bû wê heremê da. Wanan yani bi em bibêjin kultur û çanda hem Kurdan hem jî zemînê temîz em bê kultura olî jî girtibûn. Ji bo wê jî Aleviyan berê Kurdî digotin, piştra Tirkî gotin, piştra binêre. Tiştekî bê îbadet bêra îbadet dikirin heva. Devlet teybetî ve politika hunermend derxistin zanî. Mesela em bibêjin îbadet dike, stranekî değişik heye, beyt heye, tu mêzedikî îro tere bar û pavyonan da dixwîne bêrik. Rast dibêjî. Der masay raqiyan da ve dixwe. Dizanî? Yani em dikanin, em bibêjin Kur'an-ı Kerim haşa huzur em bibin derekî da derekî xirab da bixwînin. Ji bo wî jî asimilasyon veran kiriye yani. Ji bo wî jî seferberî me dest pêkê goya em gelekî vegerin ser kultur û çand. Edebiyat. Salî sad. Ez gelek spasiyata kirin ser vê gelo tê ez barê te giran nakim gem bêjin strana Eyfelek bêje. Na. Hêza te heye an. Tu kontrol bike çünkü ez wexta dikevim nav serê min digre tere zanî. Değil mi? Ez jî lema car cara ez te dibirim, gotina te dibirim. Pir xweş. Ez min dibêjim hevalanda. Tu kontrol dika tu her bir şey. Te ji me negotibî nexwe min ê gelek cara tu bibiriya. Dika strana Eyfelek ji me re bêje. Heger zehmet nebe temaşevan. Tu zanî em mecbur ez tarîfekî jî bikim. Yani Xweda, xweza û felek sentezê hevdinin. Ew jî şîrovekî din e. Belê. جارك بتني ويفلك مرادام تجناني ايش دردوش كل عبد لي من عردنا
oy felek. Oy felek boyunca muradam demcinani maldari لبام تشوف فقيري والجمنداني اوي فلك جبويتي مرادام وانت بجناني مالداري لبام تشوف فقيري والجمنداني واحد على نزبي الكريم تباب بشتاوى خد من دار واخد يا بجارك يزفروتم بأرزاني اوي فلك اوي فلك اوي فلك وي هربجي دنگ الدنيا بفي فاري متوسطاندي لا والله بالله يا زلمه قلت يا كلام وقوفندي من ابن والله بالله يا محترم ثيرابي هربجي براستي براي هجا هوزاني ما بقدر قيمت وبسيانات بيغمان تو بتهفدا مورالي يعني جيك مكمرة ام هفنا زكن بيسو حق صالة راسي جهه مورالي وجهه سربلندايي نحو جس بصلت ابدا افسترانا ها جارك يعمل تلفزيوني بين دسبيك صار 2000 نظام 2003 بي 2002 بي تا زندي افستران قوت امجي هردو ماسيل بيشيه هنرمند ما مزن خود يسراني سعد يوسف بي هنرمند قانينار بي او هنرمند برادر بی او از بین ام هر چار پنج نزانم پنج بون ام سر پیشی رو نشت بین پشتی تستران خلاص کرد یه پیشکشوان هاته جم سعید یوسف گو سعید یوسف جومرد چواستران خوند سعید یوسف گوت جومرد گلک خوش دیگه وسترانه جبركو دردو كل بيهنا اج هيجان و رحي خوي جرم بسرانه دبيشه قال لك خوشكر لوقت از دبيجم سعيد يوسف قلت اش كيف اوبرا دكنم اوبرا كانك سفك جديدم ادبيجم لستران بو جومرت خوشكر بيراتتي از بارم يا خدا عمرته دريش كد زاني كدر ندى خدا رحمه خوشي سعيد نرخاندی که پر باش کریه چه قاس خوش دیگه که از وقتا که دیگه ببخشیم از دیگه قطعا برمیدان نه genelde medavaya ama حواله نزار از کی جان کلام دی به اینان که sanki huzur خدا ده مجموعه پیروز لزانی بله دویرات وردا بله تو خلاص از پرسه کی اشتبکم قالوا وكي هنرمندك جا نها
دو مامۆستای مردوان خورسی اورکش موزان هر دو سیدای هجا بحثا هنرین اولی و کردور کردارات کن بگمان مجاره گلک دولمنده مجاره گلک هجایه و کلتور و چاندا سرکه بگمان زاگروسان و مزوبوتامی درکتیه ام ویتشته دیروکزان و هر لیکورینر و زانست دنیایی سوی مسئله راستن اف مجار گلکی دولمنده و گلکی خوره و برین هاجی ماموسایی که می دیتر بحث استرانی وقتی مگوتی به هلبستوانن و هربستوانن مسلمان را در کتیا بیتر بهز اویجی بر سفدابو گوتو بیش دما سومریان هیا صده صد تشتک بی بنگه تنه مبحثا دیانتا حلاویتی کر بگمان اولا حلاویتی و تصوفا اسلامی کر لما مبحثا وان دیروگزانا هات زمین بگمان مجار گلک ناوا هفدایا و گلک سواج بو آگاهداریه و تبلیبونا و راستی کیف خوشیه که دولمندیه که وزان جومرد بکرتاسی وقتی ما برو داوید چه زانی مجد خواست سرت سویکم سرانی کی بیجم گلو بره هنر استراتژیا کردی بره هنر استراتژیا کردی بگشتی کیوایه برو باشیه برو خرابیه ولی بگشتی genel وقت بیجه genel بله همان نزار بیجه نکام هر انسانی که yani hünermend hem bebejin yani aliye müzik eda deng beş kelam stran yani emek ki kedi ki daye mutlaka Bale. yani hatta roja iro teybeti megoya vakas katliam yani katliam herimezin genosita speed bejin yani asimile kirine hem kısmı ki buna katına ben bandori araba kısmı ki katına ben bandori از جلان را تشنا بیجن یه ترکان او جه ام ملت آرینه جه آریان جه کوکی خواه راستراش یعنی هینا ها قد کنه جه بوی جه دمکم هاتنه ما دسپیجی دا جه گوت یعنی ام حتان کن احمد خانی ناس نکن نخوینن احمد خانی 354 سال بریم دیوانا که نویسان دیه من موزیم دم دیدم evin heye, teda hamla Xuda heye, teda materyalizm heye, teda siyaset heye, teda kahramani heye, teda ihanet tarif dike, teda serbilindiya jine tarif dike. Bilir, 400 sal beri. Yani, nika melle-i cizri, insan vaxtaki dibece, melle-i cizri, çünkü pişti İslamiyeti, embibecin, yani Ali Teybeti Ali Bakur haber dedin. Yani pişti İslamiyet'im hemen embibecin eğer Firdevsi ne bana devleta İran'e Fars tamamen bubun Arap çubun se 4000 şaristaniye vanan embibecin külturu çanda vanan çubu. Jimovici be şahnameyim cari kedin çünkü derbazı diyor kahve bu. Zamanı khoy beri Zerduştiye bigre çıkas em bibecin hevki meji yeke yani koçeme da şey em nezik mrovi hefen yani em bibecin arine em ji arine jiboji em ji ariyan kutbune teybeti yani şerri du emin şuvatır mesela em bejin megotya melle cizri fakiye teyra melle batı ya herkes yani medam az hava bibecin nikam medam yani genelde embibecin vaxtaki din oldu becin akle vananda da işte devlet Türk'te katliam Saddam yani işte xrab normali xuda teybeti tasavvuf edebiyat yani jibo aşitiya xwaza jibo aşitiya gellan jibo aşitiya xuda yani gerek ki mesela Van deran da em seferberi kime da tünne İro Aliye hüneri da çandı da helbeste da insan embibecin geçtiğine yine diğerin embibecin 400 sal, 500 sal, 1500 sal beri. Ama vici bebecim heval işte İslamiyet'e despeke tasavvuf edebiyat despeke yani beriya viciheye ama rolü her emezin listeye bu yer reberi yani
ربري ام بيجن بله مولانا جلال الدين رومي ام بيجن حافظ الشيرازي يعني فيردوسي قال لك انا بيجمان اري عزيز الفربرم تدستور دائما تقول يوم دريش كي قال لك الفردا هجاي قوتنا برينها نرمند ما هجا وبيجر رضوان خرسي جي برسكر ونرمند عباس احمد و از بيجمان هوزان ما هجا هوزان برادر دنگ ما ديار كير مانوي آوا تبديل بي سلاف ورز بوتا وجاري كي تبديل بي هوزان بيجي هات بيرا من قوي شواك وتسران قوتي سعيد يوسف قوتي خوشكر صدي صد بيراويته سرجوا هوزان سلام وحرمتي نجوا راهيان بيجمان دنگ تركي دكا از سرتا سفك بكم از استرانه كي بيجم از ناخذ وای سر جافت ساخبن هیوی ما تکنیکا میشی عالی کار ببه از و یاره و دایه هر سه جاوین تناوستی خانم تجبن چیه جاوین تناوستی خانم تجبن چیه خونای خوش تو دزانی یاره فلک بیریه صغرايا من هم بزاد ياري وكو إشادية زبهرين دارم با خانم هشبریه زبهرين دارم با هجمن هشبریه خانی سارو فالان یاره ترا برونیه صبرايا من هم بزياني وكو إشادية خانم تشل خدا یانچه بمدایه خانم تشل خدا یانچه بمدایه در پنجره مال یاره سرگل چلمسیه بر درگه خانی دایه جاوید دلیریه جاوید دلیریه سپاس ساعتت خوش به حوال نظر حوال وی در بجیش ترا حوزان می دلال
gelek spasiyat etkim. Dvirda gelek spas gelo dvirda da aliye pişgirtiye gelo pişgiriya te ji aliye helbestvana û avaz çêkeran de li gorî xwestekan te hatiye kirin heta îro بله حواله نظام بله کرم که کورتاسی وقتی ما گلک برداوی ساعت باش ها بر شیار بکن راسته بله نکا سپاس هنرمنده که temsila neteva dike, civakan dike, tamamı müruvahira dike, rasteraşi ömrü xwem zindananda derbaz biye. Edam kirine, dest devanjı kirine, cerm kirine, velhasılı kelam. Piştavan da jî na devlet tüne ser da jî devlet zulüm imha dike. O bane bune male gerduni kainatı. Zaniye bak. Eğer hünermendi ki ez nika mesela tamam gordem bu zaman hünermend mugoya herkesi ra hürmete herkes kari ki dike de fakat bin despeke got ki em hünermendi ki Avrupa dünya nasnake kurdu. Eğer hünermend juha ez hünermend hemyan rah rezamın heye hürmet amın heye. Ama asla ki civakan temsil dike. Disan emci temsil dike ama asla bir heye. Veram inan ki herkes dünya kainat mesela az yeki minaki ki bizim Yılmaz Güney bu. Kurt bu, Severeki bu. O artist ve sinema bu. Meze devlet yani bir dehan seddan neziki sed filmi bir. Yani ömrü xwe zindan anda derbaz bu. Sürgün anda derbaz bu. Heva. Piş tabi de vakta kımırjı tek kuruş pereki bütünle. Rastı. Hereci ki ali kari dikir. Hev ki devlemendi. Em bibêjin Kurdan hebû. Berê ew kebû. Berê hev ki em bibêjin çawa bibêjin. Kurdên yani mêranî dikirin, kabadayî digotin zanî. Mesela li İstanbulê da ez tiştekî dibêjim 1907'de. İstanbul ve demê jî mesela Kurd hem sereke bûn. Karslı yani iki ji Qarsî hebû. Kurd İdris digotin. İdrisê Kurd digotin. Wî alî karî dikir. Em bibêjin wa. Ji bo wê jî yani eğer insan hüneri ki rast gerduni eğer vakta tegot ya tegot roj avavu em bibêjin roj helat ta sen çeki eri roj helat roj eri ama xwazim bêjim eğer çeki bizi haleme bile geleme medike dilê xwe geleme kıymeti ki ez şwera bibêjim vallahi billahi ez kıymeti ki geldi de inan ki hember kıymeti olan da insan şer dike layık nabine. Yani eğer bu Afrin'i inan ki dünyada herkes belki bir çidimini ama hünermend ama Afrandın hey. Her bir şey. Verda ya gerduni evrensel yani dibêjin eğer ver biben em bibêjin nav Kurdan da en insanı ki te heskirni inan ki Kurdun. Yani Kurdi hünermend. Rast dibêjî. Verda her bijî gelek spas. Hozanê Qadir Bilind gelo hozan gelek pirsê min mane rastî gelek pirsê balkê jî hebîn lê mixabin dema me berûdawî diçe gelo hozan comerd projenin van dema da ez bawerim ez pê agadar bime amadekariya stra sêdeyekî dike yan strana gelo ev sêdiya te yan ev stranê te awaz û gotinê kîne helbestên kîne. Bale. Vallahi. Ya Kurt işte zıkkımı tişkivar yakı. Nekam heval em vaxtaki ve negerin koki xoyam her varida. Em nekanın gav bavêjim. Bırak xwera bêjim. Eğer tüm em nas nakin. Got ya vaxtaki din, tasavvuf, din da derbazdı be. Min rojeki evali kime hebu mego malay batı. Mego işte بله همدان نه ملان بود سالی بله گله ملا اجازه‌ای گو کپان که نرمندی که جی پراوی که نابودنگه والله الله yani binere vardı beş yani kam hatta ne kevin koki xwal jibo bişin em gereki kok temelan nika xawati te got xawati min serbiye
ام بجن احمد خانی وقتا کتبید ملای باتی وقتا کتبید چی بخشین بجن ملای باتی مولودا کردی خواندیه راست شی 1904 da 5 da نویس خواندیه بنره ترکم به دری کپی کردن زانی نکا yani hizmeti ki permezin edebiyata merra hem ali oli daşı hem bejin degeri ki permezin der histiyoli de malay batı tane bir mevlide nastık bir nas bakın malay batı ser trajediye gotiye heval ser zülfe keçik axa gotiye heval ser evide gotiye heval ser hem bejin derbederiye gotiye yani hızaniye gotiye ser xazay gotiye İnan ki ser evindariye helbesteki gotiye iro biraz baslayın. Jibovi jimin dest bekir yani ka. Ahmet Khani jimalle cizir yani tasavvuf edebiyatı mı? Baba Tahir'e yürü yani. Yani sevgiyat yani her yeki jibo birani navaran zani. Jibo birani nava. Yani ki rezi ve be eğer em ser bikevin bu aranjavi gotunavi tertemiz eğer tişti ki derxinin bikin xilafı geldik ve teybeti civanan belki ruhi vanan vegere tasavvuf edebiyat ama diro kamet zanı. Veca demek gori mefhem kiri az tege hiştim no sediyata ama proje ta nüya tu naha tumar diki behtir bir aninin helbestvanın meyin klasik yen kevnarın. Diştek ünite tüne vakti sıranın yen dem yen. Heye. Ama teybeti grani serviye yani tasavvuf edebiyat. Servay. Başa. Egellek spas hozane heja. Mesela tişteki havale nizar. Beje. Tişteki nühtan bir bejin her ki ser netevi hene çen kılamimin yekşi düteneji şiirete hene helbestete hene sada istegirt ez vananji havale denge Diyarbakır'ım. Denge Diyarbakır'ım. Yekşi ser ala rengin. Her bir işler. Dikkat tepaşeş mera ey dünyaya beje. Mene evji diyariyek midabite. Ay baba çıka hoş. Allah ziva çi be daha 12 sala. Dikkat zangi ez persaki bigim. Ez persaki bigim rasi sohbet ta gelki hoşa. O vakti me bero David şezna xazım havale me kontrol gelek azbin. بحفت و هشت و 10 برسمی جیمانه و جواد تر راسی گلک بالکش و خوشه د کاد وردا از پرسکی بکم چنگی برسواوی گلکی دریج ببه تو دل ای شوی د بیژن وکی دسپکی جم گوتم گو حتی تو ملت کی تک ببی چانداوی فولکلوری وی وندا بکه تک بده چانداوی خراب بکه تالان بکه وردا بکرتاسی چاوا دولتا ترک بگشتی کلپورمه استران می فلکلوری دزن وکی مال پالیته آنگو مال بیخودی دبن و تو یک جوان کسی دل ایش و خمخواره وی تو بکرتاسی جمرا چید بیجی سر وی بله دزیا سرانین نه دزی tamam hepsi dizin dizya sırana. Bale. Her başı psikolojik civakeda be deste kurdan yani netice digre. Bale. Mesela stran katkim arşive vananda bale. Yani hazaran stran me disam ne hacaz navana bejim. Mesela yeki be bejim. Celal Güzel Ses. Mugot ya Aleviyete da ev bu Davut Suları. Celal Güzel Ses Ahmediye. Mesela bir Seddam Kelam. Nuri sesi güzel. Peşti mi? İbrahim. Ne hacam navana bejim. Yani endi bejim be Kurdan çünkü kestüm nevan makaman bukhine ve kalaman bukhine ve dengi derkhine. Yani be deste Kurdan, be avazı Kurdan o evji çaba bejim yani minake em bibejin asimilasyona her emezin em bibejin xrab kırına her emezin jibo çand hünera milleti Kürt devlet Türk politikayı ki pir zrav meşandiye o netice girtiye her varda jibo ji lazım ki em disan bibejin yani rehne kırında da desmetiş nakeve بس 100,000 كلامي مهنه هوا ستراني مهنه بله بگمان يعني ام جركي بكبو بدرجاي شان دقلك دولة من صديصات وجبه بريكوتي يعني لازم اكاديمي وبن دبستان وبن جبو نفشنو تزاني في وارده يعني ج شر çektari بگراجي siyaseti politika milleti Kürt hep daim nişandayını fakat aliye çand hüner ve edebiyat da
politika teybeti devlet Türkiye'de. Yani ezmi burayı falan için yani tamam katliamayan bibicin zulma Saddam Hüseyin heye ye İran'ı hebu ye bibicin Esad hebu le fakat karşı zamanı ve Kurdi bibicin mesela hatta ki ve mesela Kurdan tevgera azadi li Bakuriye Kurdistan'ı hatta ne kadar bu devri bibicin cigerxuyn lüvederi evet kazanım seyda itireş lüvederi bibicin Abi Osman lüvederi o milas Saddam بله بگم بله قال لك کسی روشنبیر و سیاستمدار و کسی بیراور در کتن نظامده صدی صد ام بویرانه گلو تی بکاری به سرانه کی داویج مرابیجه و پاشه ام بدکی پرسکی بکن و خاطره بخوازن تمام هوا حتی تا تنبور خو حاضر کری پیشنیاره که ماموستا اورکش موزان هات و قال لك کسی دیجی شند مروفين نویسکار و اوان پیشنیار کرد گوتن ام تخوازن اف خلقه ها بهتر وقتی پیشنیار کردن اف خلقه ها نه هر پازار و جابه کمتر بی براستی اف کار جراد و چرا یه من از مروفه کی کار روزانه کم یعنی جانا 10 ساعتا 3:30 صبارت بم جار جانا شفت شغلم جبوه که اجی د ایواراتین جبوی آماده کاری ها و پروگرام و برنامه ها دوستاندن و مال و مالبات و زاروک یعنی همین آلیا دا بارگرانیه که ام هیوینه کو پیش روژه دا پیش گوتن و گوهرتنن د پی تی وی دا چیبن و بگه آسک دیتر مروژه را والا به دامو بکاری به صدی تشتی باشتر و تشتی بالکشتر بدن بله کرم که تمام یک جانم مرد ها بوم حسن کارخوا ایرول سرزاگ رسان بوم یعراجا انسان ایرول سرزاگ رسان بوم یعراجا انسان روژا شاه مردانم چرانی کردستان دست بک ولات خوی شیم بکنم بو جهان دست بک ولات خوی شیم بکنم بو جهان بوم شفقا انسان بر عرض و عزمان دان همشر آلی شیرین سوا سودر سمنا نقش اولیانا سر آخا کردان دان hem bulsun peyman ikrara merdanda hem bul ilmu irfan ikrara merdanda جران زردشتم یک امن دید خدا بر جرانم دار خستم بار وارومیا هم بون شیخ بدرتیم محمد منصور ایرول سرجودی دادم مرشده انسان ایرول سرجودی دادم مرشده انسان şehidin servarım Çaraniye Kurdistan Dirinem direjim Ronikinem bu cihan Dirinem direjim Ronikinem bu cihan Hem bun Spartakus
نیک به هزاران رسول از بلابون چار پارچه کردستان هم tevgelin tevgel Tevgazi Muhammed hem buna perspektif şoreşa insanda hem bu ilmu irfan şoreşa insanda Kurdistan'ın dersin udotanın Serhat-u Behtinan Ahmet-u Berzan'ın Munzur-u Dicle'me Kabur-u Ferhat'ın İroğlu Serhararat Galile insanım İroğlu Serhararat Galile insanım Cimrin ander kıstım Yeki jiyandamın Her bici be hazaran Seroke gellimin Her bici be hazaran Seroke gellimin Bunçihe gullara Saddam be hazaran Şeru teheyrim bazın Şervanin Kurdistan Çebune be agran Şimbun be şehidan Rakırın anasur Danil tehte cihan Rakırın anasur Danil tehte cihan Vay her biji dengil dünyaya be utum behez bimini او تو ارکه خواه هنری پیشبری ملت خرابی ما هوزان برادر هنرمند می قدر بلند گوتنه گلک خوش و بالکش نویستیه بیجه ده سال شستان ده کسی که کو سه سترانین کردی جبو ترکا نکرن مالی ترکا او نابو هنرمند او نابو کسک هنرمند قبیل نابی و بگمان رزدار ماموسای هجا هنرمندگی هجا اردوان خورسی جی سروی گوتناوی دکه زکه بیجه دبن دزه مالی خواه براستی وصايا دزي مالي خو او يا هري دي برسك دي جمهابي قالك برسنه سرفا مجارا لي مخابن وقت نما اما مجبور هدي خاطره بخازن ما بوتا كسي كولا سي تقليدا تركان دكن انغو لا سي جبوفي كي خولبر تركا چتكن قالك سران بيجن او سران مددزن ام جي خولبر وان چتكن او ستايل وان ريچا وان دگرن از دلگرمی تو گوتنه کی یا داوی تو چت خوازیش تماشاوان را بیجی راستی دسته مشتناقته ده حوالی من سر کنترول کاری وان هنه راستو بیش بوه که بیاد گوتنه کی داوی تو پیشکش بکیش تماشاوان را بله سپاس از تمامی تماشاوانی که ما حتی نکا شوپاندن مزوی پروگرام بکرن سلاو و رزی خواه جوان را دشینم از بجنا خوام تمامی ملت کرد لبروان دتبینم او از جخدا جخوزا جفلکه یکی تیا اتفاقیا ملت کرد تخازن سیاسال سوسیال کلتوری لشکری هر واریدا ره به سایه شهیدان دا جملت کرچل 5 میلیون ملت کرد را روی بوی هوا تنه خدا علی یعنی به خدمتی که مکریا نزد خدا دا هاتیه قبول کرنه نزد دنیای دا کائنات دا هاتیه قبول کرنه نزد فلک دا جی لتنه جبو که مراز شهیدان مراز ربران مینا که احمد خانی بله ملا مصطفى برزاني رحمتي وخسك قال لي ما خسك بلاتي ما تمامي قال لي ما الاشياء بله قال لي ما يعني بلي. اتفاق يكتي ورنبه بيقوم نكلام ما خلصت به بن باندورا دولة ترتا دستلاتlarında ne ahama خلصت به او نجي ام دگشن مرازو مقصد خو
بجی ایرو هر روزی زیادتر ام دور پیش بونه اول تایبتی ام بیشتر چند هنری دست بکن سفربری که و هر واریدا ام گرکی اتفاق بکن که مراز شهیدان وره جی خواه هر بجی ام جی قصه ما بگو همون گله براسمان گله سپاس کنم هوزان هجا گلک یه قدر بدن براسی هاتنا تا جبو من سرفرازی که جبو تماشاوان اجید بگمان رزو سلامت دن جبو بیا که اجیب ناوی خواه و ناوی کنار پیفتیری بدلگرمی سپاسیا هاتنا تا دکیم تبه واره براسی جی کنال مبرونی کرد و سپاسیا هر دو حوال ما ین هجا تایبتی حوال نظام بله کرم از تایبتی وانا راجی سلام و رزی خواه بسیلم حرمت تگرم حوالان راجی جی ترا معلومات ترا دار و دور حوال و حقیقت راجی هر بجی اما نها داویه اما دی سبب من هفره تو کرم خاطر بقاره نشه من تو آگادانه کردی او از سپاسیه که گرم جبوی هر دو حواله ما یرسر سر و کنترل ماموستا عبدالخان تلداری و خانما هجا فدو حسین گلک سپاس جبو و حتی نهامی مراوستیان بینرین هجا و دلال حتی خلاک دیتر اجیب هیوی ما که هم بمن ناوا خیر و خوشیان ده و سلاو و رزین گرم ایوارک باش خدا